Салам бардыңыздарга, кымбаттуу катталып турам Карасу базарынын новинка сумкалардын баарын тартып көргөзөбүз. Мыналар 950'дөн. Мыналар дагы 950'дөн. Мыналар 1600'дөн. Мыналар канча? Диорор келген аларчы 1100'дөн. Качестволор жакшы экен. Азыр в тренде болуп аткандар. Тренде? Салон необычный чыгат. Мыналар жакшы кетет. Мыналар жаңы чоңураак аялдар. Прада канча? 1600 болот. Мыналар 1200'дөн. Качествосы жакшы вареный кожа чоң аялдарга. Мыналарга тетрадь батат, студенттерге жакшы. Мыналар бар, Оша фирманын сумкасы деп коет. Кымбат сумкалардан. Погромче, мындай катуураак сүйлөй бер. Булар Оша фирманыкы 1600'дөн. Качествосы оригиналы бар. Ар түрлүүлөрү бар, ошолордон фасон ар кандай. Андан кийин мынага окшогондор бар. Мыналар бар, Michael Kors шоперлер, шулар азыр жакшы кетет. 1,5 миңден. Могу шоперлер 1300'дөн. Могу көрместер бар, 1800'дөн болот, 35-30 сантиметр. Бар варианткалар. Варенкалар канча? Варианткалар 850'дөн. Чоңураак аялдарга. Рюкзак просто Рюкзактар деле айтып бер баарын. мындай рюкзактар болот, качествосы жакшы. Материалы полно жакшы 850'ден. Могу Vuitton'дар бар 850. Мондай тряпочныйлар бар 650'ден болот. Малардан бар, бир-бирлер 750'ден. Ар кандай фасондору бар. Булар канча мына? Бул эле 850 барлы. бар 850'ден. Мындай мускойлар дагы бар. Ар түрлүлөр бар. Булар оригиналдар 850, аркасында массажный немелери менен. Мына окшогондор бар 350-300'ден болот. Анан мындай баразналар бар. Мындай 750. Мындай көчүсү бар. Мындай бар. Канча булар? 750'ден. На сумкалар канча? Мыналар 750'ден. Мыналар 200'ден. Мындай 350'ден. Качествосы жакшыраак. Бөлөк. Мындай школьныйлар бар. Школьныйлар канча? Школьный мыналары 500'ден, мыналар. Мыналар 400'ден, 300'ден куп беребиз. Мыналар 400'ден куп беребиз. Мына окшогондор 650. Мыналар 650-600 качествосы жакшы бар. Мыналарчы? 650-600'ден. Мындай двойкалар бар. 500'ден баратабыз. Кайсылар двойка? Мыналар двойка. Мындай кичинекей сумочкалар менен бар. Ошо сатып алабы? Кошо. Канча? 500'ден куп беребиз. 500. Чемодандар барбы? Дамский сумкаларчы, вечерний. Шулар көрсөтсүң. Кайсы булар ба? Канча булар? Бар 650'ден ар кандай фасондар бар. Мына окшогондор бар. Кардыгын кыска, узун, экили мушоктон. 650 булар. 650. Булар канча? Барды 930 баларын. Булар? Продалар 1600. Булар 750'ден экен, а? 750. Мындай рюкзактар бар. Чоңураак кыздарга мындай. Балары канча ушулардын? 750. Мыналар бар, тройкалар. Узун саптар менен бар 950'ден. Бар түрлөрү бар. 950 бе? Коричневый дагы? Черный серый цветтер бар. Мыналар бар 1200'ден. 2 отел. Кечен айтып көрсөтсөң. Телефонга барбы? Мындай кичинекей карманчиктер бар. Мына аркасында бар. Ар кандай расчетка бар деп коет. Мына фасон бар.
Bir zamok içi ikiye bölünüyor. Bir zaman Mınдай bir zamok. içi ikiye bölünüyor. Çok bunu kıvırıyorsun. Sırayacağım. Mınдай mende var mınдай. Морозовый. Benim 200 ne var ki? 1200. Вареный тоже. Bunu kıdele iki Kança ayca. içinde? İki Yakacı. ayca. Onun ne de var? Bir raspadajı var. Var 555 tane. Var böyle. Var Azrail'e. Azıcık bile kaldı. Skoro falan gittim de. Ne var kança? Var 950. 950. 950. Bunlar Varlık bir tek 950. Varlığın 1200'den var. Var makine bölük içlikler dağın onda yatağı soyu bot. İçi üç ayca. Var iki nasıl var. Cümşak kocaman. Kalanın basıdır. Bir değil. Na serdiçkasın var kança. Anda tavız. Bunlar var. Bunlar 950 deyip. 1200. Bunlar kançadan? Var 550. 300. Nasıl yarangiza maşına tam Hadi 350. Nece 600 bile gel. İşte. Mallar hazır. Moda. Şu var Krisyancı var. Krisyancı? Ama Krisyancı. Hazır bundan da. Birinin birisi zaten de. Ondan da nemelerimin moda oldu dışında var. İçinde kirimi çok. Nerede? Yaş kaç var yaş Pekin'de. Her türlü. Erkin orada. İçi kança? Var da birden ne oldu? Birden ne? Bundan da açıyor. Bundan da açıyor. Onu birden de oldu. No, şoteri тоже bir açıyor. Bunların başına var. Var 850, var полный Pekin, kaçısı var yemesi yaşına falan mı? Çekilişleri var da hocam şey. Ben de samok benim. Farkınları Svetlana, Nojer her türlü. Gucci, Chanel, efsanelerin farkındalar var. Setleri her türlü. Nereden var? Kança şu. Var 750'den beri tavız. Sonra no treka armanda otar. Var da 1000'den 900'den kutataz. Çocukası. Коричневый, черный оттерлот. Сумка бар. Корпоратив, подарка, senin için verdiğim bir kuş olacakşı. Toplara da var var. Ne var arzanında da odat. Altı güzelliğinde okçu. Ne var da arzan hazır. Mor Chanel'de kat. Açıyor Chanel'de açıyor. Bunlar da hazırcak şirkette. Var 500'den kopres. 500'den. Barajdan biriz. Nolar da 650'den bir tavız. Her türlü raşetka var. Var 950 var. Taş sahasından da yukarı koca alışır. Originalda kuşkuşa gidiyor. Ani çatıyorsa içi dağıtmışır. Türkiye'de kuşkuşa gidiyor. Böyle kaşlık öğretmen bir kaşlık öğretmen. Var 300'den. Ne var 250'den. İçine açık görüşebilirsin. Önünde var. Kaç saat yaklaşık. Her türlüler var. Nerede koyuyor geleceğim. Nerede 250 yaparız.
мындай бар. Мм. Анан кийин мындай Мына сумка канча мына? 850 экен. Мыналарды дагы айтсаң. мыналардан дагы бар. Мыналар дагы жакшы сумка, Dior'дуку. Шуларды дагы 900 көтөрүп азыр азыр тургандары мындай чат. Качестволор жакшы, полный пекиндер бар. Өзбекстандын эмес. Мага окшогондо качестволор бек жакшы. Мыналар мода өтөт чыдабалар. Анандай ремешоктор менен шулар 900 көтөрөбүз. Мына канча? Ал Валентина сумка, люксовый качество каракарный. Алар 1800 көтөрөбүз. 800. Мындары 850-800 беребиз. Айгерим 650 элем. Мыналар бар, бананкалар. 650-610 көтөрөбүз. Серый, черный цветтер. Мыналар канча мына эмелер? Наш Класс. Буларда 610 көтөрөбүз. Качестволор бөлүктөр ар түрлүү болот. Черный, серый, ошондой цветтер. Мына канча? Косметикалар. Косметичка узун ремешоктор менен 400 бар. Мындай. Жакшы, мыналарды дагы ачып койсоң. Мыналар 650ден мыналар. 600ден беребиз. Мыналар жумшак кожалар 750-700 беребиз. Мыналар да 750-700. Мыналар дагы ошондой. Бар көйлө ошондой. Мыналар эле арзан 450-400. Мына Calvin Klein фирманыкы, качестволор жакшы болот 750. Келген Кляйн, да? Мыналар Алар 550ден 5тен көтөрөбүз. Барыра келин.